Swahili makamo watina Swahili makamo watina Swahili makamo watina
ufana njena ethuswa yena maqhamuka thina wesinsizwa ngolwani 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 ufana ethuswa yena maqhamuka thina wesinsizwa ngolwani wesinsizwa ngolwani ufana ethuswa yena maqhamuka thina sicela ukubingelela sikhuleke enkosini yalapha kwaMkhwanazi sikhuleke esizweni sakwaMkhwanazi sibingelele kubantwana balapha kwaMkhwanazi bonke esibaziyo nesingabazi ngithokoze kakhulu unkwali yenkosi oseduze kwami ngithokoze kakhulu kuNdlunkulu bonke nkosami engibabonayo la isizwe senkosi mina ke ngizalwa lapha eMtuba mina ngizalwa lapha eNyalazi kwaNxumalo ikwamalume lami nje ngiphethwe iyo lenkosi lenkosi engize kuyo sesikhulumile ke nayo inkosi sachaza ke ngokonhlonipho yethu yaseNdlunkulu esazi ukuthi abantu abaningi abayinaki kodwa sizoyichaza la kini senzele ukuthi into yethu ibe nesisindo ngoba funeka into yethu ibe nesisindo mina ngiyenza into ehlulekayo selokhu ngaba khona yikho into engiyiqalayo yehluleke uyabona njengoba ngisho ngithi lelizwe leli lizolunga ngeinsizwa zizobe iholwa yimi lezo nsizwa lezo hayi ukuthi ngithembe komunye umuntu uma ngabe sekungena naye insizwa ngiyajabula makungena le yansizwa ngiyajabula makungena le yansizwa ngiyajabula makungena le yansizwa ngiyajabula kodwa umuntu wokuqala enginesiqiniseko sokuthi lento engithi izokwenzeka uyo ozoyenza imina amen yonke insizwa ekhona lafuna ibe nalokho emqondweni wayo ukuthi mina izwe lakithi eMatuba ngeke ngivume lingcole ngeke ngivume ogogo bethu abakhulisa izingane zafunda mina njengoba ngingaka ngafundiswa umuntu wayeluka amacansi ukaMbungela wayeluka amacansi niyezwa wayeluka amacansi ukaMbungela edayisa lapha eMona ngafunda ngaleyo mali mina manje namhlanje amacansi asedayiswa amaChina ezitolo siwazi nokuthi alukwa ubani ubuhlalu lobo buncane udihla lwengane encane ludayisa lapha eMashayineni iyo yonke into fanele iphelele imvunulo yakwaZulu lapha eMatuba ayidayiswa umuntu walapha eMatuba wala kwaZulu hayi esinye isizwe konke lokho amaphinifa siyezwa kuthiwa amaphinifa asedayiswa amaNdiya asedayiswa ngamaChina yonke leyo nto leyo ayiphele ngoba umnotho kungowethu lo wena nje ngeke usuke lapho uyodayisana nalamabala abomvu ababeka la ngeke azathengwe umuntu kuwe labo ofisha ababolile ababadlayo ngeke nje wena ubadayisa ngoba awazi ukuthi benziwa kanjani so ke sicela ukuthi bafowethu umnotho wethu awubuyele kithi izalukazi bakithi yize iphethe amakhaya nibona amakhaya nje onakele kanjena weinsizwa salahla into elula salahla abantu ababili emagcekeni engifisa mina la kwaZulu ngoba phela bayanyanya masikhuluma ngoZulu kodwa ke mina nginandaba ngoba ngiyakwazi ukuyilwela yabo la kwaZulu babili abantu ababemisa amakhaya amense kwakungabantu ababili abawumuntu oyedwa kugogo nomkhulu bese kuba umalume la kwaZulu asibuyiseni lento le ngoba izwe lafa bodadewethu mhla nina niqala nithi
nifuna ukuhlala lapho kukhulunywa khona ngamabheka uthi uzolotsholwa wena kube uwo ofuna ukusho ukuthi lotsholwa kanjani ube unazi ihlobo la egcekeni mina njengafela umama nobaba bakhona kodwa bakwandabandaba angikwazi ukuthi sengavele ngithi sekuyimi ke manje sekuyimi manje ufanele ngikhulume zonke indaba zami eziqondene nami umuntu akayikhulumeli umuntu akayikhulumeli inhlobo umuntu ngisho ngathiwa ekhaya uthethe idlozi kodwa mase kuqondene nawe uyathethelwa fundani lokho ingane zakithi asibuyiseni lokho kwakithi asimlayo uhulumeni asibuyiseni lokho kwakithi nibona sehlulwa ngamakwerekwere nje sehlukaniswe ipolitiki iyekeni ipolitiki ngelanga lokuvota uhambe uyovota mawuqeda nje ukuvota ubuye uzoba umuntu phakathi kwabantu